ate seampunaken panaken boleh. Karena orang mun atena tak naken gampang tersinggung. Orang mun atena tak naken gampang emosi. Karena orang seemosian gampang dadi saranga setan abekna. Karena yese hilman, napa hilman katakenan ate. Sehingga tak gampang tersinggung, tak gampang emosian, tak gampang ngosokan. Karena orang seemosian ngosokan neka gampang dadi sarang setan. Panagen atena. Hilman katagenan ate. Atena nagen. Orang mun tak nagen atena sekone emosi. Neka nyamana tak nagen atena. Kanjing Nabi seampun nagen yes panagen boleh kabagenan ate. Ilman yese ilmu yese pengertian. Napa ilmu yese ilman kanjing Nabi seampun soce boleh yese ilman pengertian. Sehingga ngerti napa sekutu ilakoni, sehingga ngerti napa situ diridho na Allah. Ilman pengertian, ilmu yese ilman yese pengertian. Sehingga ngerti napa sekutu ijeleni abekna, napa sekutu elakoni ben abekna sedeti ridho na Allah. Se manfaat sedeti ridho na Allah ben amanfaate. Ilman pengertian, ngarte. Kanjing Nabi yese katagenan selakar ampun nagen ki yese katagenan boleh seala ampun di ilmu yese ilmu boleh. Napa ilman katagenan, kenapa ilman pengertian. Sehingga ngarte abek kudu beremah sita diridho na Allah. Napa sekutu ilakoni, napa sekutu ijelenaki ngarte Arya sekutu ilakoni sedeti ridho na Allah ben seamanfaate. Sallallahu ala Muhammad. Orang mau tak ngerti teka tak manfaate lakoni bener-bener. Orang mau tak ngerti tak kira ngabes napa situ diridho na Allah. Amun orang andi ilmu, andi pengertian, oning napa sekutu ilakonana. Ben kenika selakar diridho na Allah, ben kenika semanfaat. Kanjing Nabi sela ampun ngarte, yese pengertian boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena seelakone kanjing Nabi, seejelenaki ben kanjing Nabi nika bekal dadi pelajaran, dadi tuntunan, dadi ajaran dek ka umat lah. Karena seelakone kanjing Nabi nika kudu tahu kenapa sih diridho na Allah, sehingga tak sedikit pun kalakuan tak sakoni, tak sedikit pun nika tak ada ridho na Allah. Sehingga kabel nang iabek ni kabunyak kabel, nang iabek ni kabunyak kabel. Bodoh kabel raja, bodoh kabel kenik, sekenik na, sehingga tak ada kabel seta asampung. Sehingga tak ada kabel seta odi kapi asampung kapi. Maka nika pada orang atena orang pada
guru murabbi roh nikah biasa nasi aja ke pembimbing nikah aja ke olona pada guru aja ke olona ate aja ke olona akal pikiran aja ke olona lalakon aja ke niatan aja ke olona tujuan aja ke olona lalakon aja ke olona tengkah aja ke olona kehidupan nih. Allah ala Muhammad. Kanjing Nabi saya lekar ampun ngarte ya saya pengertian boleh. Allah ala Muhammad. Dan ke oning olona. Bentada cek singa kabel neng yabe nah. Tada saya tak sambung kopi. Odi kabel. Manggala kanjing Nabi kalimat-kalimat debuna kanjing Nabi napa saya teti pemikiran kanjing Nabi saya lakoni saya kateng ke kanjing Nabi mon ecelen naki saya kamawai neng edelem mabade ridho na Allah sallallahu ala Muhammad ini ilman pengertian pengertian